Ngayon hapertay tang hendiat po Kapor kamare kum kalerer kasko Kasnibat kami jingya kum kajingale Kajingim kam suk henre kai jingi kai pepa Ngay na kindu kajing pang jingya silok Kajingduk jingyam briu kajingya Bunsin nga kulon halin tijinge Hinray kamin siyam kam syaban syapay ba Wat langayat marway hajing yapar Kajing kurmen kajing ing kumungo jingyar Ngayaro ya kajing im wat hajing yapan shitom Bakajing yale kapilong yang abalong skam Ngayon hapertay tang hendiat por Hinray nga kwahbanim da kamin siyem jingale bor Watla kajing ya per kajing ya shlipet ba Ngay mehno ya kajing kurmen Hinray nga impet ba Kajing im kalingkot Hinray kajing ale kariupet ba Ngay shahmat watla kajing ya kun kashlipet ba Ngangit ba kasni kan mibyang Hadyan kajing yam kanwan kajing ya rojing hilin Ngapet siya kabaneng hapor jing ya kuslay Ngajing yam jing ya kerwet hinray ngadang jing ya Ki jing ya tujong kajing im kilong jing ya kermen Wat haka jing ya per ngadang shem jing ya romen siyam Kiktin jingya pensitom na kibriw jingyar Ki jingya thubang ayim laban yang peba Hinray ka jingmu jingya har ka jingya hun Kapilong yang aban yayta kaming siyam jingya hun Ngatip baka poy ka nga kasngi kajing yait hinray kajing yale kamsa Ngat mu banleh baha kapor badang sa Baneh din ya kajing ya rohin na kajing yam hinray ya kajing ya lepet ba Ngaim hapertay tang hendiat po Hinray nga kwahbanim da kaman siyem jing ya lebor Watla kajing ya her kajing ya slepet ba Ngay mehno ya kajing kurmen hinray nga impet ba Lada nga hapha jingya Jingya pensyitong Ngaying biyang Da kajingit min siyam Kajingim kam shimla Ay porban kun mau jingyam Hinray kay ladban leba Hakajingyat linti pay Ngayim hapertay tang hendiat por Nga kwahbanim da kajingmu jingya lebor Banyeh kajing ya roin ya kajing yam shu Hinray ya kajing ya kun bangalayit Hinray im shimladu Naimtang hendiat pora pertay Hinray kajing ya lekan long jing ya ro yang ahi